Kapitan Enteng! Nagsapa ka mga may dititersena, kwarog. Anta ka di ba ilakom nga itlaw, kagawad? Awan, adaw. Mano aya tigatangam. May isa tray ko ma. Anya size ti kayat mo. Medium wenno large. Sagmamanungay data large. 220 ti may sa tray. Data ngay medium. 200. Data medium nga rudain. Urayang bete, karton ko pa'y Saan ngamin mabalin nga alaam da ito'y tray? Sige lang kagawad. Urayag. Ay, naimbagla ang gante manugot ni Kwarog nga karton ko na ito'y itlog agat gatangan na. Kisayak iti talo nga itlog. Saan na amadlaw da ita? Nay Maray, at dagayang pang pinakbot alakaw. Titada presya amin da kita. Sigurado ka? Wen, kay dil-deliver laang da ita itagsapa. Sagmamanungay Maray. Tarte, ti may sasupot. Mga lakman nga rod iti dua supaut. Anya pay? Mantika ngay Maray, adda. Kada. Ay, kwa, sigay, dua supot apakbet kan may 1 kilo a mantika. Day talaang Maray. Sige, mabitla nga raw, dayalaan ka. Marikwanan! Nay, hada ka mat, maribanang. Ay, ada ka di pa'y tinapay alakom. Hada pa'y mat. Gumatangak man iti 2 a balkot. Anya tinapay ti kayat mo aya. Pandisal, pandikuko, wenno mamon. Day tapan di ko kulatan, Maray. Sige, mabitla nga. Day to'y nag-expire at tinapay ti itod ko kan ni Maribanang. Sana bali, taka-expire na laang mabalin pa'y laang. Day to'y gagatanga, Mare. Agyamanak, Maray. Day talaang matimpagatang ni Inteng. Ay, adagayam lakok anateng. Amangan no kayat mo ti gumatang, Mare. Ay, kurang ti kwarta nga inalak. Inton maminsan laangan. Mabalin mo nga utangam. Bayadam no agsapa. Sige nga rod, Maray. Mga laak iti 2 supot, apakbay. Anya nga ito ginatang mo amasida? Pangpakbet day ta. Masida pa'y laang aya dayta. Naa, apay ti kunamsan? Kita man dayto karabasa, nadadahil may. Dayto sitaw kan okra na tangkanan may. Anya? Nay, kita man, no masida pa'y laang dayta. Ipakantalangan iti baboy. Naa, kat no nagmayat matibuya na itay. Nagmayat ati buya na no nakasilufain. Ngamnulo katamon, nadadail may. Lukod ay di ang marikwana nga. Alam na ito. Tayong kaisuble. Ay wag, talaga nga isublay. Sayang lang ti kwarta. Ala, ibatim di talamisaan. Ta isublik to inton agsapa. Tanay, rabi imot taon. Sa dino tinagatangam, iti tinapay dungaw. Apay aya. Kasla sa bali ti raman na. Ay, kasano asabale? Kat no kagat-gatang ko lang iti tersena ni Marikwanang. Wano, sa bali la ti panagraman ka. Eh, kita man ti expiration date na. Amangan mo't no saan anasiputan ni Marikwanang. Awan ba't nakakarga nga expiration date na? Ay. Amangan mo't no na-expiren at talaga. Ay, daytoy. Kita iman. Wani nga agpaisaw. Kan kasla nagbuot pay. Ay. Kaisublit, sukatan ni kagawad ko nang. Di na siguro nasiputan ang nag-expire tila ko na. Sige, tainak isukat, itamot laang. Mangrikap ka gaya man, Marikwanang. Wen, Mare. Adapay gatangam aya. Ay, kwa, Mare. Isublik ko maday to'y tinapay aginatang ko. Ta nag-expire mo't gayam. Ay, nagbuot pa yan. Naimbaglaangan tasan akin nan ni Inteng. Naa,
Anya nga expired nga ibagbagam. Kaano baro nga stock ko day tamare? Ay, kita ang amin, Mare. Saan ka di abuot dagitan eh? Nay, awam mo makita. Ay, kasano ko maamakitam kat adayo ka. Umasidag ka ba tapno makitam? Nay, awam mo makita ka buot na. Mare, tapno awan gulo, sukatam laangan. Narigat met no ipilit me akanen tinag-expire amakan. Ay, pasensya kan maray, nga saan ko asukatan dayta? Apay kumangay, Maray. Lugi ako na ano sukatak pailaan. Nalukatan lagarudan, kan nabawasan pa yan. Saan ko na maila ako dayta Mare, nag-expire nga road. No saan ka mamatay? Ramanam. Saan ka mang rabrabak? Ay, ora niya tibagbagam. Jak sukatan dayta maray. Na. Malugi ako naklangarudan. Mabalin pailaan dayta kanan. Nay, yung kay sukat to'y tinapay anday. Expired sa amay. Sapay makikapi ako ma. Ay, saan asukatan ni Mari Kwanang? Tamabalin kanupay amakan, kwarog. Ha? Ni uncle mo, di na kayat akanon. Iso ang nagkapilatan sa rimwar. Anya? Ay, expired at talaga. Sa bali ti angot na oh. Ay, malugi ka no, nusukatan na pailaang. Anya mo to ni nanakwanang. Ay, bye-bye antayon Impakitam ko maday ta nagbuot at tinapay kan kwana Impakitak nga road, ngam ipilit na nga awan kanu ti makita na abuot. Saan mo't abulag tapno saan na makita? Ay, sa ura talaga ni nanakwanang. Sa dino tinagkatangam dito inating anak kaparabaw itilamis sa adungaw. Di mo ibagaala kumitlaang ni Kumari Kwanang. Ay, katno impautang na dayta kanyak. Masida ka di pa'y dayta. Kitaam. Na, apay ayaan na gado ti reklamam. Ay, kitaam gamin. Nadadaan mo ti karabasan na. Ada pa yan igas na. Na, katno mayat mo't idinakitak nga in display ni Mari Kwanang ijay tersena na. Ay, kita man na naimbag. Kasta iya ti mayat. Na, Natangkanan pa'y ti sitaw, okra, kentarong. na, wen ngagpaiso. Apay ngay. Nadadaal mo't gayam ti inlako ni Mari Kwanang kanyak. Ay, sano ngayon no isublim ka di na kaya't asukatan? Ay, awanan sayang man ang ti kwarta. Baybayaan mo. Ang aminton maminsan, saan kan agumat gatang ijay tersina na? Naawatan. Ay, wen, talaga saanan. Linuloko mo't gayam ti aramid ni Mari Kwanang. Awan bibiyang nakadatayo a customer na. Tinapatagkan kwa na kat makalako. Kwarog, sa dino ti papanam. Kan anya dayta nakakarton nga awit mo. Di taman tersina ni kagawad kwanang. Aw, inak man ipanayon da ito ginatang ko nga itlaw. Apay, anya tinapasamak aya. May sa triti binayadak. Ang kurang ititalo da ito yung kargana nga itlawg. Na, uray si ka? Linoko na? Wanan tay. Iso nga inak panayunan. Ngamno di na kayat. Talagang aglaban kamay. Ay, di mo kabkabilan ni Mari Kwanang, Kwarog. Ay, inton madamdama, sikat ti idarom na. Anya ti umay mo gatangan, Kwarog. Kurang mat da ito yung tidyo nga itlawg na nakwanang. Nay, kasano akurang? 30 pieces ti may sa atray. Saan ka day? Kawamat, 30 pieces mating karga. 27 lang mo tinabilang ka. Na, binilang na gaya. Aw, napay napauli magkayaw. Anyat pagkongkunam kanyak, Kwarog, jak amo tagbilang. Basta 30 pieces ting kargak. Anya ngay tamok no binawasam idinyawid mo sa mo ibagbaga kurang. Ha? Ay, saan ko nga rami ti kasta kagawad? Alakit dahin.
Nayunan nyo iti talaw ta kurang. Ay, awan ti kurang dita, binilang ko na saya at iding karga kiti karton. Basta kompleto ti 30 pieces. Sino nga iti mang isubli tinatang aginatang maw? Siya kaun. Malagaro din, mapankan. Awan ka day ti pagatang mau. Awanan, isukat mo lang iti dua sardinas dito na dadal anatang. Sige nga raw. Makisarita ka man na naimbag. Saan ka manin makiap-apa? Ano nasaya at titrato na. Ken ore no dagis ti bagbaganakin ka. Baybay am laengan. Ibagam laengan ken kwa na. An nadadaal dito natin nga inlako na. No maawatan na. Ang no di na maawatan. Kan no di na kayat asukatan. Ay talaga ang makiapa akbadaw. Saan ang mabalin ti kasteng at aramidan ni Marikwanang? Nay, si kamot day tamasabat ka, Violet. Papanam. Nagsingiran ni Tata Ingaw, iti impalondrina iti last week. Ta kayo ngay nana, sa dino ti papananyaw. Mapanak man di tatirsina ni Marikwanang. Inak isubli da ito'y natang aginatang ko iti kalman. Nadadaal mat gayam, ngam inla ko na pailaeng. Aya? Lino ko na kaman ni nanakwanang? Anyat kayat mo asawan, Violet? Napan inreklamo ni Kwarong, tay ginatang na kanong itlog. May sa atray ti binayadan na. Ngam 27 pieces lang kanaw, tintod na. Kahit ninayunan na kaday? Saan nga, Rod Nana? Ipilit na ahusto ti intod na. Kan oray ni Nana Banang. Linuko na kanumad, Nana? Ay, no siya. San amabalain alukunak ni Marikwanang? Mamirmiraot kami lang arudan kin ni Badung ka? Kastoy pa'y lang taramidan na? Ay, sana mabalay! Maray, nadadaal mat gayam da ito'y natang nga inlakom kanyak. Nagmayat tibuya na idi nakasilupain. Ngam idilino katakaon na ipasintro mat gayam tinadadaal akarabasa ken natangken nga okra. Sitaw kan taraw. Kano ka barbaraw nga istak da kita? Kita man da ito anaimbag maray. Kasta ka diti ka barbaro nga istak. Adda pa yun igas na. Mingmingam anaimbag. Ay, awang basol ko dita. Ang mga no di balayo at inaigas. So katamlaangan iti dua sardinas. Ay, sana mabalain. Malugyak mo tin ano sukatak pelang. Kasano kami ngay agim matang itinadadaal alakaw. Ay, makamu kayo matan Kan mabalin pa'y matasidaan day ta, diskartyan nyo matan Uray anya adiskarte ti aramidan may, maray. Saanen amabalin amasida day tawi, nadadaal nga rudan. Ay, awang bibiyang kaw. Sukatamwan no saan? Saan? Jak pagan ano sukatan day ta. Kastagaya ma. Saan mo asukatan? Day tingarod. Nga! Ay, down, maray. Kasi di mo ipakaganda-kanyak. Kunak man no kunam amabalin pa'y amasida day tawi. Nga ka tay sul ko tangangam. Naskan nga nga ibagayo kanina nakwana ang adi agsasaor, close brain. Awan mo ti Serbina. Ta isumot ka nung arod ti hustaw. Sa bagay, sipod na amuak nga agsasaor ni nanakwanang. Sana ko na gumadgatang ijitersina na. Kan, igulpi ko na ti abastok. Gulpiak ija ile. Una, dabis daytan, close friend. Ngala, mabitlaang tamang isagana akiti meriendata. Kalpasan na, ilundre kon dagitenyag mo akawismaw. Pasada ka main, iso ajak masangot ti aglaba. Sana balay tanda akma. Ala, ibagam lang numano ti bayadak, tabayadak tao. Sanan? Ay, sana? Agbayadak, tapnusan ka malugay. Para iti kuryente, para iti sabawn. Kin, nayunak pa ikit di Uy nga rod, ano kasta ti kunam close friend? Malaro dahin. Mangirwar ka ni ti Mirinda.
Tagmirinda taman close friend. One close friend. Sigay! Nga! Nga! Dakon kayat maray pangasin. Ah! Sigay! At dapay na batay! Nga! Agawa ang tiyag nga! Ano ti mapaspasamak ditoy? Saan ka makibiyang dito, Kapitan? Na, Ikaklang itileksyon daytoy kumaray. Ala, ag nga ka marikwanang, tapno maramanam daytoy nadadaol Na- alakom ako nam amabalin pa'y asidan may. Ha? Diyan na ka diya, Marituya. Ay. Agsardeng kan marituya. Nuan niya ti parikot yaw. Pagsasaritaan tayo na imbag, ah? Masurunak ngamin kin ni marikwanang, Kapitan. Siyak pa'y lang amamirmirao, tilukon na. Ha? Ay, Yaman lang tayo may kakapitan. Ano saan? Ang mga niya taramidan na kanyak. Naskan nga agsungbat ni marikwanang iti panang loko na kadatayaw, Kapitan. nangig mo ti imbagan ni marituya kagawad ko na. Apay ngamin nga gila ko ka iti expired at tinapay. Kas kada nadadael anateng. Impilit kong inlako, tadyak kaya timaloge, Kapitan. Tiko nam, agprogreso ka. Ano pa nang loko day ta? Kapitan. Agkid daw ka iti pamakawan ka ni Marituyang. Kain sukatam tinadadahal anata ngayon lakom kadakwada. Pasensya kan Marito yang ano nadadaal dyan lakok anateng. Uray si ka, Kapitan. Amok nga expert dyan tinapay ang ginatang mo kanyak kide. Sana balay sukatak mo lang. Rumbang laang marikwanang. Mala, uray si kamot Marituyang. Agsuri kamot ka ni Marikwana. Kita amti inaramid mo Pasensya kan marikwanang. No saan na kami kumangamin alinukaw. Kan sinukatam kumangamin adagos tinadadaal anatang nga ipaspasukat kaw. Saan ko mapasamak ti kastaken ka. Mawatak Marituyang. Tasyak tim mo na nakabasol. Suray manan Marituyang. Ay, nanakwanang. Agbalbaliw ka nganinan. Laglagi pam. Saan ka ngagprogreso no ti aramid mo ket linuloko? Ala sige. Ditong tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.